Kubor nakaslem jong unong san hima. Kinong kerjaan jong kiseng san hima hanot cholong ki bakantop ya ka BJP, Khnam, Congress, UDP, bat kiwi hene kasingi gilawan ban peniso no ya ladi syaka AITC. Ya kini ginong kerjaan apdiang sumobha syaka seng do Vice President uba James Ling do haga jingdon lang kiwi pat kinong yalam bahakmat jong kaseng haringkat ka jingdon lang ka kertong na not cholong ka kong Aljeva Gwyneth Renja. Habakran hakani ka jing yalang kinong yalam ki balawan man peniso ki pen pawi ka jing sngo kumen bakin dan mentalang bat kani ka seng ka badang thamai hendai ka dei ka seng ka badon jingkerman banwan ra ya ka jingkerla. Kila pen pawru baka phang padeng jong kani ka seng kadai banwan ra jingkala ne be the change hakaktin pareng nakalyang Vice President uba James Lingdo abakran hakani kasngi uloong ka jingwan paniaso jongki siya kaseng ka aimin siya mi ki ban treshi tom ban yo ya ka jingjob hakani ka election ka banwan ulakan tu ya ki ban yatray lang bat ban long try hapo kaseng uloong balada ki don ka jingbam snothu kila ban ya kandu bakila ban pensay shu yaki bakin snothu ulaket boket riang bakin nang tray shitom bat ban wan yalam lemru yaki wei siya kaseng bat ban pen klan ya ka Itang gawai kakuan batay fi babalay mangi hinongkit kam jong kaklam ni wan banyasno bat ka TMC lemba I candidate aljeba kong aljeba ma tengoy fi habadu kong kreatif ye kai kilai ka jingpat jingpra jong kaklam kala pen pulmar kala pen lamber ya baro hinongkit kam hadu bedon bakali habangayan ti fi kunam jong ba adal bon ni fi kunam jong ba pendam kata ka jingkali kami te kapenlong ini ban perkat balik kalong kumde habangi I te kejai ben real balik pat para menginang yang pat ya pra kapenlong ini ban perkat ya kata bat kapoi sekapur jog election ban jin yang yaki emily sa sansnem kapensong ini bun sin pra nong kit kam ini le kumno kapen perkat yang ini bun sin nilai kendu iki weki kandidat klem dakwa pen pau kerteng nilai kendu iki weki party Mar ngila sutu baka khnam hi kanum penyeng kandidat dalale ruam lo 17 not sulong ti habangi de ki pliar be le kai tingim sunat ban songben mi kwa ban mi kata de ka pelongi ban ye keren ban ya kliu jungbut baki nongkit kam ba khmat le jong ka khnam bab ki kiong yanu phis sobet ni kini kandidat ba phila I kendu bros kata khado mi poi pen mi ya ka kerteng jong kong aljeba manga ka kerdan ridan kajingnang jiksari dan bat ilong ibriu ibas snowred bat ibakhuit bensim habangai kendo nung kong yi lembai wei perlo amla banlen iba alet badai wei ni kinong tri besirham jogri ka party Trinamool Congress idai perlo jong yiru hakapor jong dan hakapor bidang don ho phnom te yoi iba alet nga mek ya kendo se sisien ikong balik ngokloi ban kenduk ya baro tabang numrai mar ngan khot bat ki parlok jonga ki badan hak Congress ki parlok jonga ki badan hak UDP ki parlok jonga badan hak HSPDP ru sen kin si ikin sawan kita ru badan hak HSPDP te khamtam ngomla ban shu ya lendat ni kinong yalam jonga ki bala penuan dur yang hak politics kinong yalam jonga khlam haden bade ban kenduk yi ngai ka jing khu siam choi ngai ka jing long open minded mo bukyong ka ba ikhu isuba bat ngai ka jing start jongi bat ngalet ban yathu ikani hakinong kit kam ba khmat ya joga khnam bat kyong ka byak pisau kumta khile ya ka jing khu ya phi ngamdon ka kimdon kino ka jing ya bangin le lendat kyong khile ya ka jing khu trei kumba phidang trei hakapor jong khnam kan pra reka bi baji tu kan kong eljibai rai dalang rai trisraman rai kalau ong kawai kantin yaki rodo pasdang apor pa kami kini kasang situmai kila pentip sanga pa rai kinu baji sa gorfling ilong wanno patni ngong kamdei ka basuk pa subetin yang aku kenari kamdei ka basuk ibang ap ni yang perkat bakapor kalian ngin sekan bar kata kapor gimpat pun barang kandidat rai hadin kila pun barang di kong eljiba kawan kata kamesim hanga baya kata kerip pentai pemerintah kita gijayan sudah ke konstitusi ke jongi tungang balai ngan nomri kersyaan ya kawai ke samla kan tadi kepada ni kawai ke nomri banyale nam ta ki bedok ke besok ke banya khon nam ta ka hok ke bangi ngilamat mentah hang ni lele khamtam ku mangilai nak hakikat khubor ke bami nak kapor su kapor kalau kata ka jing bangsap
kabahado kat hakaay haka police department Banglapaw hakikot kubor kabangam ni mga tok mga kapang lingba kikot kubor kimungi ndrei kat chief minister undang ang bakam nei te khatu kathok mo ko ka jingtok ket ki jongki bro khai ka katangi habu em bajikli ni pa ba ni hakli am laring ile chakapam sap laring ile kat sobrang kilak la filong hakai education kino hikai la penthia amit ang surau kani ka sarkar ka baningkong ban penthia amit ka kini kai jonga joki bro Panjutia kini kaya yang panjulap ya kata junga kalau ada mata 52 years plus panjang sekolah kata kejengnya ki iba bonjat kikai fat kibam miksu ki bam naksu kejengnya kayu tau doyong kibanyi iman kesini ki kela kita khalai mer ki kela habai kata biang kelam salan doyong tinghapan perkhat menta kembalaong menta bang ihapan rungi kali ke parti ke batmai kapan penkelalut dan dong syadong barro hak sensyar kadar bakal lak ketuk katim kejengnya bam sap kembalaong lapalat lai syirkai Tadang syukur pada kini kepor bakalong tangkai kai kabangin sedang menta banyakun hak konsumsi lajong bat ya kerpat iru baya barok hidu khat ki penyidan bahaya yang basam ki perok pajor hak jela barok kawai batu ai banga kerman baskam bakani kaseng Madhya Pradesh Congress Trinamool Congress kan kiu syapang kandang ya kiu bakan long kawai nak kadhat kaban sensyar ya kan ka state jungi dakat jingkhot dakat jing suba klemlat katu katim klemlat ka bamsap bat bakan pek ikiduk bisuk ikirang libaro tinggal semua ban ai kobe ya pi baro badan ni kobe subon pada pi baro kino kersian baro kita ru ibadi kiba laki kidon hala ka jom ka position tum na ka BJP kiba Gil na ka Congress kiba James kiba Andrew kiba Vicky kiba Mickey na ka Khnam pat ya paro na ka UDP pat ya pi paro kibalayawan panya join lang kini ki arpo laingut kibala join hagani kasni na pediang burom haga keteng jo ka Madhya Pradesh Trinamool Congress ya pi baro sha tani ka party ka jongi bangi nyatrelang long try hagani ka party Ilaya sign ki enrollment form long try ngindang ya betengnya ki kam nagapor sa kapor batru kadon kenu ke jing bamsu thu kajong pi hapo fiadan ngani ka party so bhawan panya kendu ini nganang pensai susu pat kawai ke bangakwa ban ong pa pilai join ngani party tong nya trestom amtang na bantangan not silong fiadan ki bahaya ngasam fiadan ki perlok perjor amtang hakane ka constituency fidan sha bar jong ka constituency sha kishnong ki thau sha kiwei pat ki constituency so bhaya trelang arpat mar kini ki bawan menta kidei tang ki leaders kidei tang ki nong yalam ngai ka jingket bok kerwiang ya kiru ba kindan komet ka phat ka baklan ba sha banginang persyamru baginang ya khringsu sha ki yakwe ki members ki jongki ki ba kidon hakisen ki ba fair ba kinang wanyalam yangi banwan yelam lang syakni ke parti ke jongi tanda kini kentien ulai sibon ulai syajarno ulai ikut kuipi leader dynamic leaders bala asha bala jelam tengi yang state ke jongi bangi compare bat kani ka MDA government kadon tang ka jikut jinam kamar ha bangi pe hi ka corruption ka jibo phai kiliang nimnang batai ndai bangi bore ka pau sunahi but the most corrupted government maybe I can say kamar ka jingsha ka ta ka pau per ko Tiang amdan perlok iki perkhot kini ki jingstang ke jongi kema kini ki jingstang ke jongi ban pentulu ni kesalahan tam amtang po 17 not sulong constituency reha ke jela ba state i brokwe nomor kumba ong moto be the change idai manga ban mapi ban sedang yang ni ke change lek mentarang ni pengilayo freehan nadu mata singi ni lalong do long sam apo ka Madhya Pradesh Trinamool Congress nadu mata kasi ti ai bingin try freehan kumba ong kinong yalang but yakoi kumoto be the change at hai tangini ki kentien ai bingin ya ikam saya bisa ribu pipa kuda sebut